Kumba sau pesan ngot kinong trei ki balaklat haka jingplu ding ke Bashar Khaiba ha Kuwait. Lawan lamno isalagari hapo India da ki lungsun kisipai ke Indian Air Force henin kesngi. Ka jingplu ding ke pelajia mena kesimbalang jong menta kata yo ya kawai ke building haka ba kisispa anyu pendengut kinong trei napo kari India kilasa haka nega building ke badan haka nong ba mangaf hapo kari Kuwait. Nakal yang ibor penyai ke Kuwait kila itu basan paungut ki breu kila yapno hasan haka nega jingjia kentop ya kinong bela na India asau pesan ngut. Laingot nagari Filipin ke ba argut pat kita hilek banyo ya ki jingtip ki bati kena. Ki babon na kinong bela ki bela kelal pat ba mensau kidai ki ba napo kari India. Nakal yang umentri ke sorkar kemi ukirti Vardhan Singh marmar ubalaher syakategori haka jaka balajia ke nega jingplu ding ke Bashar Khai tang hadin kendit por jong ke jingjia. Manyara pat aimin semru ya ki bala mensau baru bala simkhiaru ban penpoi ki mediap da kilingsuing bakerpang joka Indian Air Force kawai ni kilingsuing ki belahir kendau nen ke step siningkong ha Kerala ha ke ba kinong bala ki belaklat ki kambun ki padai napo ke jela Kerala ki badan hadu kumba ar pulai ngut kat ba ki wei par ki kentup nyongut na Tamil Nadu laingut na Andhra Pradesh laingut na Uttar Pradesh arngut na Odisha arngut bat Mar Iwe na Bihar Punjab Karnataka Maharashtra West Bengal Jharkhand bat Haryana. Nah kalian ke surkar kami bat ke surkar jela kilapan bena ban air di kisong jingirap na kabenta kilongying jong kilanat kibladu no la kajingim hakate kari.